Talofa Ekalesia. Te whatalofa Ekalesia. Iele tue neitai au fōu. Whatalofa atu e sunga le whawhere a fōu mai na wharetua. O sunga ia wa oma la wharetua. Ta mama tina mātutua. Ia ule au tanpo. Whatalofa atu fōu I le wharetua I toi ina tatu whatasi pia I nei vai tau. Whatalofa atu fōu I le tinai alani. Tato whai tapa I whatasi le nei tai au. E vi ia lamele atu e ngā le whanau le. I nei fōu I awala le au mawa. O tato whai e whatasi le nei tai au. Nei tai au fōu. Ia ole vi inga lamele fōu I a te ia. Wai ui lamele tene o whakitau me tupu I tato ola. Le lei male le ama. Ia e whafo I lamele inga le atua. O wate salo me lima. O kwesfulu suma vale whapea. Tōtou sana o ke pia lava. Ia te tanga le ama. I o tō whakatai mea uma lava. Awa ngalo leo le atua ia te o tō ia ke miso Yesu. Rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. See
During my soul's agony waits for God. From him comes my salvation. Let us pray. Moni lava le ie le mawhaio na mato whalatalata i lao ai pa ia lao fio maola pea. A le whano ai o mato tangata tuai, le whano ai o mato whamoe moe moe munai. Ano lola wa lofa malawa lofa muti muti bale le tangata. Le saamia ai ni tai ao na nino. Me se foi le whaoratanga na e saamia lo walo o Yesu Christo. O mawai se na tonu i ai mato te whalatalata tuai. O mea ranga pa iae o iai i nei. Tau to lua e o mato vai vai. Mato te avatu e le tauranga e pa ia mauna mea malau fia. Come Holy Spirit and baptize each and every one of us, so we may approach the throne of God with spirit and truth. Amen. Atato amata nei saninga i no le tuo o sandia of blessing. Yes,
Let us pray. Lo mātou atu wai, le tamā me le tina oe o mātou uma. Le misterio la wafio e le mawhai o na mātou wangaia. E le mawhai fo una I loa e le tangata la wafio o wai lilo oe. E tino I matangi la wafio se wangana o mātou o I mawina o miai le lalangi. Ma batu la mātou whaatue I ate oe. Ona tau ato toa leo le iai o la wafio I o mātou tangata. Nei whaia le langi ma le langi ma mea uma o iai. E le fui se lea na whaia e le whaia la wafio. Nei whaia fo I le lumanaki mātou te leo I loa. Pawale nei mea o mātou montinoa, e te whaali mai I ai mātou. E pei ona e o maia mea ai e te tau neaso. E te lea so ona whaali mai I ai mātou nei tei o mātou rei loa. Au e maia I ai mātou le mea ai e te tau mai mātou I o mātou fwoi tupulanga. Ne whaali manino I lo walo I Yesu Kiriso wana moana wala. Na fua ai ne nei e kalesia, malo mātou ai na ua pema mea mātou tina nofo ai I le tupulanga ma le tupulanga. O mai lawe le nei tai au mātou o fie. Na faua e la o fio mai lo mātai sau pa ia ana moana wala. A mātou te le I loa. Lo mātou lotu mai la I lo whale tāpua I le nei tai au. E pese I se mea masani. A lupu moni lava o le me fō. A whaifo I o mātou tangata tuai na mātou o mai I lo whale tāpua I le nei tai au. Lupu moni e fō mai pēr la o fio. Ewi na tuai I mātou. E whapenao na whatausunu I me whaali lilo mai a la o fio I ai mātou. I le aso sā. O mātou poto I le nei tai au. E watu la mātou tālanga I ate oe. Whasifo atu o mātou o nganga ma mauri te tutasi. O mātou titalo le I gailo whamanuianga I le mātou putonga nei. Ua oe a mātou o I ai me a whai o I ate oe upo le ola. A mātou sa ile I ate ai me a whai o I ate oe le ola ma le ola e whakapau. E walwala au mai pere la rolangi. Ma whai mai o I nei o I ai le file mū. O I nei o I ai le manuia. O I nei o I ai le fia. A le pumoni lava a le se noa la o fio le lulangi. E ngao ia me uma. Lo e whaali mai pe ala I mātou whitau ngā tusi. Lo mātou I loa a tili fo I lo walofa e a mātou mawhau I tala lo mātou whatutua. Le whaweta la pui o lo manu pa ia, mātou mana vaina I le o keseni o lo iei tutonu o le ola. O na mātou moti noa I lama lea le I o lo soifua pēr la o fia. Mai te whina ngalo ma lea I le tamata. Me lea batu e la mātou whaafutai ma whanetanga I ate oe.
malia la tu singa ia i mātou. Le lava i aso o tuana i atu le ta ape ma le salalau o nuku ma lau e kalesia ma i mātou uma. I fe au fai tele ma fe au fai te tutasi. Ngā luenga i whanawhai ngā luenga mo mātou tofi ma ti ute tutono lau e kalesia. O le fisili o aina mātou mawai le malosi. Tali mai a te oe e me oa. Le mele ua ko pano ai le nei aso, o pea maaso ta kua i ai mātou. Mātou te mawhau whawhitai e tuai i a te oe. Whawhitai o no ua leista la wale e whaoina e no mātou nunu nei e pau mai o na tua oi. Wana le leo le oli oli ma le fifia o lo alangaina pea. O mātou whawhitai atu fōi o le whine mua la o whio o te te ina ai, le manolonga whasapati. O mātou muna tua ai le te mina malolo ai la o whio mai o ngā wema. Ma whapa ia ina ai le nei aso. O whai maaso mātou te muna tua ina ai la o whio. O mātou te talo le ia i maua uma e le rolangi le nei ngā lofa. O le malolo, o le sapati, o wā o fina ngalo lava lea. O mātou whawhitai o nei o lotu ma le kalesia. O pēr ma ainga mātou tina nofo ai. Awa o atini mai ai mātou o mātou le nei mila. O nā o se vaenga i titi lava o le kalesia katoliko o uma o na tongi o ina e lava fia. So soani me fo i le mātou ngā luenga fola le le ie. E le ngata i le nei no fuanga a whape fo i no fuanga ese. O ta pena le teknolosi o le nei baita. E ta laki e le tala le lei a lama fio. So se mea lava o lo fisini ngia i le tangata lona pale whengai ma oe. O le mātou te talo le i o atu ai le mātou ngā luenga whamarolo. So se mea fo i o lo māsalo sala wai le tangata, pe e te lofa i a te ia pere ai. O le mātou te talo i e whaungaina, le nei sāninga mori atu ai le nei mauti noa i le tangata māsalo sala. E te letu la fo ina o ia. Ai e fo nisi o lo whamarolunga o na lato malosi. Whakoe moe o lato wata mai. Mātou te talo leri i au ngāle upu fola. E whai masasa. E whai mawhamanatu. E whai mawhisoasoani fōi. I le ola whatutua i lato o whatutua i isi atua ese. O mātou talo leri i i au ngāle alo o tala le leini. I le nei aso i so se leo o la maina e lo fina ngalo e leo fina ngalo. I a bema fatu e pa u i le lei loto ma i la tau lo whafonga. I tupu ma ola i le newe aso. I a fua mai ni fua ste. Whaftai le ie o na lo mea lofo le tuspa ia. O mato whitau ia i e leo noa i le aso ma le aso. Tu whawhamu mai ai mātou, tawa o mātou whatutuanga. Tu whamanatu mai ai mātou le mafua anga e te tauai o na tāpuai o te ngata i lau whio. Wa o melena e sua e o mātou wiki. Le melena e maua e o mātou le ola. I le neila lo lani le tumau. Sina na mātou whawhitai na lo mea lo whaiala ia Jesu Keriso. Sata mate tangata, pe whapewhea le tino mai o lau whio pe a e lofa a iai le tangata pa u, mai e tau whia pea lo whamaoni ma lo wangi tonu mai a matanga. Na manino lau whaali na wale tino tangata lau whio e ala i lo walo o Jesu Keriso. Na savali lungo le neifonga ele pe na mātou ia. Matu i lalo le whatetai, i whai e na whatau sunui le pa ia o lalo whio.
ma le tangata o koku. O na upu lava e mana tuaina pere o Kerusiana. O le wha pere pere I lona ola e mau mau lea I a te ia. O le wha mau mau lona ola ona o le tua ma lona whina e maua e ia. O mātou te tālo le li ia maua uma e mātou le nātoa. I manino uma ia I mātou le mātou wa ai. I lona whina ngalo mana o oma. I maua e mātou le toa e whaangai nai ana o onga mo le mātou. I ai le ni lona. Le ta ape ma le salalau o nuku malau e kalesia le ne paiaso tātou malau fio. Fufuanga le tangata I ana whimala ngā inga. Whawalao awarofa. Whataunuina I tāwanga whamoimoina. Ia vi ia I pēr o sofa. O mātou talo fo I lere ia no ngā ruenga whauwhau, ngā ruenga whaawau le ne olotu ma le kalesia. Tātou malau fio e manui ai me uma mātou te whai. Mātou tu nātu mo lau fio nisi o loa whai mai ne ne tai au. I whanoanoanga o no mawhutanga o le patia o no leoti. Se whamaise o awa lofa I ai lātou. Awa o atiri mai fo I ai mātou. O leoti o no mātou I unga lea. Au se o maniu o iate koe. I o lona manuia lea. Ia o mātou te talo whaitele nā lea le ie. Tui nātu lumo lau fio I nei tai ata maa. Se whaia I ai rofina ngalo ai leo o mātou lotu. If we have but one request, Lord, it is this. That we come to discern your will and know it fully. That we come to know how to discern your will from that which happens in our lives. We ask that you unveil your will in us and that you give us this skill of discerning your will in the world. So when we listen to the stories of violence and war, we are reminded that your heart is in these places. And that is not your will. When we hear a story of sadness, we are reminded that you bear those burdens for all of us who are faithful. When we hear of poverty, that we are reminded that you once brought a people out of poverty. As we go out into the world this week, we ask that you gift us with this gift of discernment so we may know you fully and come to love you deeply. Would you receive our prayers? We pray these things in your many names. Tātou whaawaure nei sauni me pese ua sauni e ofu pese. Ao ina tātou na whonga. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away.
mātou ofo ina atu nisi o tupe o mātou ngā luenga o aso te tasi. Whatasi e mai mātou lava, teini mataleni, si e talia mai leni. We ask that you receive our offering, our tithes of time and treasure. Would you receive it in your grace? Fionga le tua tatou whaitawina. E soto mtau koe usu wha. Tatou whaitau whiro whai whiro moe whiro koe spuma palu. Our reading this morning is taken from the book of Exodus. Chapter 24, verses 1 to 18. We'll be reading responsibly in Psalm 1. Lo whaawau pēla tātou tala e soto. Tātou usku whāwhi o moe usku whāwhi. Tā tātou whitawa pēna masani e. O ia whitalai mai fo I a Mose. Ina o tō o mai I runga nei le li. O e ma arona, ma nā tapu ma a viu. A tō ma toi ina o Israel o e tō fitu ma furu. Mai o tō wifu ma ma mai. Nāru leo Mose mana whaero atu I le nuku o awhia o malama le li o whakasinoma uma. Ne tali mai leo le nuku uma ma le leo e tasi o whapea mai. O mea uma lava o whetalai mai ai le li ma tō te whaia lava. We are wina to foi tāwe leo whanau a Israel. O lātou o watu tāwa mamu. Ma lātou whaia tāwa a whaafitai po via I le li. We ave foi le tusi o le whengainga. Man whaitau lia I lumo le no. Na lātou whamai ei lea. O mea ato uma o whetalai mai ai le li I mātou te whaia lawa. Ma whaalomo I ai. Ave Mose o totu. Sa sau I nai. I whapea atu. Auta totu o whengai. Noa ele o Mose ma arona, ma nā tapu, ma a viu, a tōma toi ina o Israel e tō fitu ma furu. Nā tō mai atu fōi e fō Israel, sai nau I fōna au me I mea o whai e nasa. E o le makina o pura. Wea le whaao o tu fōi lona au I ali e whanaunga Israel. Wala tō I loa atu I le tua. Malato ai mai. Tula I leo Mose malana o ono Yosua. Na wa I leo Mose I maunga le tua.
se le maua. O no fitia leo le maua e le ao. Tino mai foi o pupuro o le li. Sa pe o le afi ma ai o le tumutumu o le maua. I lumo o le whanau i Israel. Ia te mai le tue ala tātou whetau ma whakamalomo I upo ana whionga pa ia. Tumo watu pe ia te ia wana lava mi ina. Nei o I whakapau lava. A whai sa tātou mali miena o le a whai sa tātou ta aloma. O whai atu lea momo oe. O lea alona e whai. If we decide to play a game, let's say, and I say you go first, how would you respond? Well, you wouldn't know how to respond because you don't know the rules. We don't have boundaries set. If penale meo o ye nei whanau a Israel, o motu mai e kupito I le mesa koloma ai. E fou le ta aloma leo malato ia I le pao. O whiamana mia tu lafu. Pe o le mele nā le tātou maua mai aso o mawai. O lo tamu whai whanau a Israel, e fie noa le ale me fō lea. O leo tō ma whai la tō na aiku kama ma me leni e pe na masani ai. Ua ai nei le manai. O le maua mo fia vai e pe na iai e kupito. Ia leo whakamolango I le tua, whakamolango I a muse. So pe mena leo I nei whanau ma Israel, o whimna mia I a tula whano. O mana tuaina ai le temi e 489 e maketi. No amata le Industrial Revolution. Ele masani o na oti nai fale na osi ai mea. No fuala tō I le fale tau sitamaiti, tafu le mga lafu. Te pena tau mafa mo le ainga atoa. Ina wa mata tau te tele lua le lorolai, le afi masalau, le afi masalau fasafu. Nana amata I roa na ia tutina I le maketi. O whai mo la tō mo fisa. Wa ofo I la tō le no osi ina o mea. E mela o whutale nā tala nā o nei le iei tu la whono. O whea whale tā ele o tina, o whale tā ele o tamaa. Pe tanga whone whasau e pe o whasau o tamatani. Le iei tu la whono whapena I le maketi. E tai whapena le lei lava le tulanga na iei whanau ma Israel ina o motu mai me e kupitu. Whimna mia I la tōtu la whanu. So that's why we te tato maua I na whawina o tu la whanu. E pese I o tu la whanu mo e wha o lo nofo I rungo o tu la whanu e limo. Ma le tu la whanu e wha se soko ai, ono fitu walu ma limo. Pe o lo whati I lunga o le tula whono se furu. A wafo I whemai a ele awa I lo tamā malotina tula whono e lima lea. E whenga tāwhi ona e awa me e whaaloalo I le tua. E le mawhai ona
le ava I lo tina. Se vangana o manatua le aso sapati te whapaieina. E le wingo le tala e te ava I lo tina o te mā I le lalolani. Ina ia e loe na awa I lo te mā I le langi. E whapena foi le tula whono o se furu. O lo manu ma lo I o manao I mea istamata. E tau fia ai o e mai le whisoti tangata o le rua ngoi ma le pelo. E peo le whawina I o tula whono. Na mana mia le whenonga Israel. Ina ia I loa I la tau me whai I vau. O le soto lai le mosi fu e soto e peo le whaita wina le ni tai au. E peo olo o tosi ni I ai e mose. Ma whalau tele le winga moni o tula whono e peo na o maia. Whateita inga o le whisut tangata. Au o le whisut tangata, e pese I e whaatanga pe a whai o lo tau mwhai se whasi oe, self-defense. Fa mai a whasi a se isi I lona tamā, marona tina, ona whaatanga lea, ona whasioti o le nā tangata. E pei o le mea nā sa whai le soto, e lusu kutasi, le lusu kuwha, e pese I e talatala mali o le ale o winga, o tula whono nei. A matantau whamama lama e mose e winga o le tua. I nei mawhai o nei loa e tangata. So e peo le, a manatu mua la, e mana mia tātou tula whono. Ma pese I tula whono e, lātou te whaia le pāwai loto. Lātou te tapena ina le tua oi. Lātou te whaia tapu. I nei mawhai o na sāpa wali e whanau ngā Israel. Au noa matula whanau. O na le mawhai la ia o na manino le pāwhengai o tangata ma le tua. If you didn't know the rules of the game, you wouldn't be able to play. Play the game, play well, and play it meaningfully. It's all a full note of a pickleball. Why the pickleball? And basically, you're tennis, badminton, with a ping pong, and two fantastic. Yeah, e fōle tawana I tula whono. Ale I tula whono e ese mai nei no tula whono o tenisi ki ona pe ala I o tenisi. A tutusa foi tula whono ma tula whono o ping-pong. Tutusa malaya tusa tua oi. I ona lei lofo la I o ese seno le pickleball ma le ping-pong. Fesili o tulaki mai e se manatu o lo lautua ai ni tulafu. E se isi criteria o I tua la te mausi ina tulafu nei ina ia manino le pale whengai o tangata ma le tua. Pero fesili nā le tau fesili. O le ale mea ua lai o na whasa le fesu tangata. Ai tanga le fesu tangata a whapea. O le ale mea mai tua. E iei se manu lauti o lo maosi ina tula whono nei. E iei se ngaru te le o lo whaase e ai manatu nei ma tula whono. E peo na o maia e mose I whanau ngā Israel. What's the criteria for the rules? What is that
overarching philosophy that governs the rules and the rule-making process. Ia tātou tilo te isia e matosimini ila tātou iloa o tulafono. Ona tātou I te ina ai lea o le winga o le tua e pese ia mana o mia e ia le talia e tangata o le tulafono. A tātou wa ai le whaitau lea na tātou whaitau ina I le soto e rospu wha. O le mea fōu le whaitau le nā. I whapetoro lo whai mai le whanau ngā Israelu. Po a lava mea whina alo I eile tua mātou te whaia. E pe ua ngā wai le whanau ngā Israelu I le whina ngalo le tua. E pe se I ua soala o pule le whina ngalo Israelu le whina ngalo le tua. Pe ua miliu I le manatu le tangata Israelu ma le finangalo le tua. E pe o le mea le nai whawhanau mai e tulafono uma nei. Ina ofisiri la mose I le tua po wai oe. Whamai le tua o le ola. E ola pēla wa pēla. So e pese ki o tulafono uma nei e ielo na winga e lautuaina I le ola. E pe o mori mawina ai le ola, ma le ola sa loto. I am that I am. I will be whatever I will be. So ele ni tulafono la e pe o na whaie wharao tulafono. E whaia e tulafono e pauli mea tangata o Sabbath wali e mustaki. A le tulafono e pese ki e whimana o mia le ngā wai mai o le tangata o le tausia tulafono I le tulafono le whai atu. Si o I le whaamai o le ola whata makalasa o le soala o pule o I le tupu mai ai le whaamai o le o lo whawai e te leo mamo ia o lo tātou minoa. Consent of the governed. E ele manatu o le tua e le pe o wharao e whai atu ro lapa na whai le ai. E iei le whinangalo le tua ina ia le lei meo ma ele ame o tonu o le tua. Ale ame tonu le nao le tua e whaatalitali I le tamata. E whaalangolango I le tamata. E whaatalitali I le usita ia I le tamata o la ame tonu. Consent of the governed. E te tau na loto malia le tamata I le whasinonga a le tua. Ona whato atuku lo lea o le nufo lea. E tamu whai le tua te pena I ai whanau a Israel. So ele o iese ne tapu se whamalosi. Nā le whautua. Nā le whai o tulafono. Ana le ngā wai ai whanau a Israel. E le whama wina le lato whanaina ma tu. E atutu mai le pare whenai fwoi o nuku ma lato whawhenaina. E whapenale wina. Ta te whalomo a iai. O lo tū le whaiwhe au le vā le tua e ana le amioto. I matangata o whaie ngā wena. E se whainga tāo le tūlanga lea o a tūlanga le sa tūwai mose. Me whanana whamai ai ia. Ia le I o tō sa ili mō mua le tua malana miotonu. O na whao pōpo le o nāme uma. Si o le amiotonu o le tua, ele ang whai o tātou na whai fwoi o le tua. Ele ma whai o na whamaro sia e le tua.
lana ani o tonu I le tangata. That was how powerful God created us. God created us such that we are required in the creation process. We are part of the creation process. We co-create in the creation process. God requires the consent of the governed. And in Exodus chapter 24, we hear this in two places, verses 3 and verses 7, where the Israelites basically said, God, whatever you want, we will do. So listen there's a certain administration that's put in place because elema whaina tātou I lo le atua, malana ani o tonu maola pea. Elema whaina tātou o I le atua e o norma le tapena ina o I tātou. Le ele whatamanu. Whamai le atua mose o mai I lunga, o na laula I o tangata. Fitu se furu toi ina. A resi lima se lau afi o le luku o wala lata mai I le maunga ne te oti. Uno fuwe mo mawhawhau ia tātou. Tuka onga ma tātou upu whaaloalo mo mua na taku le. Whawhengainga whasoro tuai lau whainga ruema. O mo fwoi taku ia le. Te whono malanga lau lau. E be o isi ia whatamanu na tātou maua mai I le tala le hae soto. Eise alanga I le mawhai o na alu, le tangata nā o ia I le tua, maola pea. Pito ai luma langa le nā mose, whasolo atuai ma arona. That's the other gift that we got from the story. We need mediators. We can't go directly to God. Because God is an all-consuming God. God is an ideal. God is the judge. So in order for us to approach God, we have to do it in stages. There's a hierarchy to getting to God. Yo matui nai le tala le nai le. Mai whale asawa e pese e whimana mia le whatamanu. Ina I mawhai au na whau I le lei le whale o le tupu. Ina I mawhai au na seke I o longo o wadipili. Ina I mawhai au na ao ngā le tangata I le tua. Whimna mia le whatamanu. E ia mea mawhai au na whai le tangata nā o ia e aolo I mea te te. Mana mia e tātou e pūwanga. Talipuni, mana mia se mose, le tu mama ina le pa ia ma tu pula le tua. We have a system that mediates the glory of God. We have systems in place that keeps order. And we disregard those systems to our peril. Ele ngata laina, e ele winga leo le. Whetau langa o ia I tutono o le tātou tusi whetau wina. E te tau au na whaisau tau langa. E te tau au na whaisau tau langa. Whaisau tau langa toto. Sau tau langa taimi. A whaino ma le loto ma li. Mai e mū tau langa le nā. E fia le atua I tau langa le nā. Ai se awala whatari tali le atua. Whatati tali le atua le teine malia I le loto o le tangata. E miliu wairo na whina ngalo ma le manatu o le tangata. O I nāna fua mai ai le whina malo le o le tamakarasi. E iei ale ane o tonu o le atua. E a whatati tali I tangata.
you are going to sacrifice anyway. Sacrifice is inescapable. In fact, when you find yourself stuck, it is because you haven't done a sacrifice. When you find yourself, it requires a meaningful sacrifice. You have to give something up in order for you to get unstuck. Mtuin aile, taulanga Abraham lo natali o Isaako. O Isaako o le tangata ele, ya ia, o lo natali. Lo natali mua. O le tama o whawhoranga. I no walau le tue a Abraham o ave Isaako e whaiene tāwanga. Nana tofu ina I Abraham. Aina ufa malosi Abraham e avero natali. Nana sa ia e tua tama mamoe fe i tawa. So oni ngaro lau tawa. Tusi le tato fita wina. Fa mai ua. Fai le tawa mo se le aso na ona sausa wina la ia o le nuku. Le toto, o le taulanga. E le taulanga masani na whea tamatani, i peritome. Le nasa whea mose, i le luo Israel. So te tauana whea taulanga. Fast forward le tato tala o mona ta pena le tua, le taulanga o taulanga ya. E pawalari mea tato e whai o whatu tua, e ofu I nā mea wheni tau. Langa o tere ni hai. O tere ni le tua o tato tau, wa I solo I ai. Te tau am tato whatu tua I le tua. Io. Manatu muri la. E pe e iai le mea lea tupu le tangata. Pe awha pea e sori le tūrafo. Ona feel guilty la ia o le tangata. Ai ese ale feel guilty ona wa sori le tūrafo no. Ese le shame. Leina wei loa le tangata lona pale whenai ma le tua. We have a culture of guilt, por le mā, and a culture of shame, matamuli. E te mai mo tangata, e te matamuli mo le tua. O le tasi ona o lawa sawa, au le isi ona o oio tangata. There's been a lot of guilt talk in our systems when they talk about equity and diversity and inclusivity. The underlying message that leads to guilt is that we have done something wrong, that we have benefited from systems that were corrupted, that we are recipients of this corrupt system. So there's a guilt, there's a ma, because we have done something wrong. But there's something more deeper than guilt. It's shame. Guilt is at this level, but shame is at this level. E mā le tangata o no isi tangata, o no lana masawa. A matamuri le tangata o no pale whengai ma le tua. So peo le manatu munu le whaila au mai pese ki e mawhai ona me ese le mā. Mawhai ona me ese le guilt. E le mawhai ona me ese le tātou matamuri ma le tua.
ai se a ua o tātou o tangata, o ia o le tua. Don't get me wrong, reparations is where the conversation is at the moment. Le awa mata o tala noina, i le toe whaafoi, o la au i whonga. O le toe whaafoi o te mau ainga sa whauia mai te ngata Afrika. O le awa tala noa whapenale la langi o lo tātou iai. E pera menatu o le whailaunga, i le parwhengai au tātou ma le tua. E le abesea le matamuri le nā. E se awa tātou o te mata. E le au tātou ina e lau i le tua, maranami tonu. A tātou se i mo le tua maranami tonu. I ona whao popole o nāme una. Ia, Fisidio le ase o onga mo tātou le newa yasu. Ine mea tupu pe alata tele oi le tua. E te manatu wai o le ale taina oe. E te manatu wai e amaru e loe tu la fono o na oe. E te manatu wai e le o mai ane o tonu o le tua i atu oe langa o le whaila o ngā wena. Ne te iau whaseina tātou. Leo le tua ia o le tua. O tātou ai o tamata. I le mawhai ana o sea. I le tātou pale whengai ma le tua. O tangata e whano na teini ma uma o na manatu. Ia o le tua ia e whakapau whakapaurau. So pe manatu maburi la ma le mero tau te pena. E mo I lava e rofa le tua I a tātou. E oa le vea le rofa nā le tua tātou te tu la fua I e ino whina ngawa. O ne tātou manatu ua whao aina I tātou o na tātou manatu mā māle e tu la funa. O ne whao aina tātou o na tātou whapea lea e ngā ngau mai ane tono o tātou. O le tua I a tātou. I a tātou suifua maola ma tātou mauti noa. Le tua ia o le tua lofa. Ia e whamaoni fui o ia. E tau ia I tātou masala. I uina umo te pena e ia le whaamotanga mo tātou umo. Ama whaila I tātou o ne tāofi e se senga e lua. A tātou sama wani le lorani le newa yasu. Yo no o manatu la ia. Wa maaro tātou teini le ni tai au. Au mai e le tualo na ngā pa ia whakama lama atiri. Le winga moni o ana fioma. Ya tātou tomo whipe marama lama. I upu ana fioma. I wia tele le tātou nuku ma le kare sie le newa yasu. Ono Yesu. Amen. Tātou whai kune nei sāringa e pese o sāringa e rofe pese. Pese o sāringa e rofe pese. Oh
isi leo na ya racho tini fe jusi. Fa wala jo fa so mo ta fi fa ne fe yaso. Ito ni ya fa le tuo mo ia. Fa ali me pelo na fina ngalo ya ta jo. Fa au pe mai na foi ta jo ya au pe na ese. Wa ta jo fe na ia ma ta jo na we nei. Ya i te foi ia le. Ta ape sa lawa ta jo no mo le karasia e me se foi fu ma si. E fe na lama ne me yaso. Ya la fa ina ta jo ta ko ina ta. Let us pray. We have come to the end of our worship, and the message is all over the place. But we know this to be true, that it's when we are weak, that's when we are strong. As we go out into the world, Lord, we ask that you give us the courage, the boldness to go out and manifest this story that you have come to us. You have made your place with us, and we get to say whether your will is done in the world or not. Would you equip us until we meet again? O mato hoi le simpuio le nei tapo ina. Mato whakamolongo fwoi o nyangi malie le nana pa i o lawa fio, i o mato roto. Lo mato staro le li e le ia mai. Upua o fio mai whatu funga ina ai o mato roto te totasi. Mato te atu e le lalolangi le newe yaso. Ma mori mawina le lofa ma le ame leo lawa fio. O le amato tuua, ia tumo mai o mato runga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mato li faola. Le lofa muti vale o le tua tama. I me mafutanga whewhepea mo lo ngana peia. E iai mato lea me le lulangi au. Nei se i o le whakawau whakawau.